Memo akwa Badwam TV Badwam so adwada fefe rade de ahyemu ne eya fofie da ewo man Ghana emu nanso esam modonti yaba igina ya naso dendenden sama hodo asiman mu no ebrason say ye de bi browse Adom TV kase wo share live ewo Facebook/Adom TV extra go TV aseche yen ewo channel 119 na DSTV so channel ne 280 Uko YouTube nso a obo Adom TV tube nso a yeshemu live ewo ho medidi afia amankwa tamaklo ensamne ne obetie wo mu bi eni yebekọ parepare emebunu ye wo ho ewo Krachi East ewo timantemu ene Fulani fo no wo mu no wo abani yetinipa eprepra ama emoa be ensian so de wo no mawu ye de ho nsam no ebeba Yampani na adodan kwakufuado Constitution Day si enrent enne yaje ya home no agro kwa so no work wo se bepem sa bre ya ye wo mfie na emu NDC Frank Tuni entime mana mu ewo nkunimdi a wodi ye de no so ebeba no ne sembi ya NDC Frank Tuni so de to Ghana fo nyina anim se yempre asomdwe ewo mfie mpino ene aduonu nan abato eda ye nimo no ena me de bro sa Adom TV Kasiye afia ni die kwan so tie se den samni nchiremu ankasa etie yakwa parepare ne anyambo chamba kura ni nyina ewo Krachi East mensimu owo timantemu na emabunu bi a wormubo afuo ene watu ede agu Fulani fo ne wonyamwa so ede America say emoa no bensia de wonomo afrim enipa be dunsia enso enye prekro eni nyapade dodo no a ena mabuna wombo afuoi won ase no Adom TV kase etwasoi emabuna wonom ewo kpare ya wombo afuyi no aso ahye Fulani fo a wonom ewo kpare anyabo ene chemba ekura ne nyina ewo Krachi East mensini ewo timantemu na fie bi a wonom ewura mu no ejapade a ewo honom wo Fulani fo de ano wotwa tu ne nyina mu ehye na dwerebe emabunu yi kire mu se wonom kuro mu honom a wote no Fulani fo age wonom kuro no aboso ama wonom ku a woye kura no wonom dwuma a wodie no dinsunsan so obone ababeja won so pa ne senti ebra wonom te yese Fulani fo bi etu kwan afiri adakulu anyagbe ye wo framantamu aba wonom kuro kpare honom no na wonom ebo nyoso ne senti enema sabasa yo no esiye amane wono ekire mu se kia track ya na Fulani fo yi egumu no wane wanyere nom ne wanantwie ena na ewu mu ena mabuni ekoto hye won so nanso abra Abdurrahman Jallo ya wo ye deputy national youth leader woda Tabitala Opulaku international anu ekire mu se ekwan ya mabuni efa so a woto hye Fulani fo so ekunkum wono manantwie no enam ne kwan so kra the sense what the ato police fo animu se womomode an wonye hwehwemu na sabasa yo no wontu ni na ensimu na fe wonom a wo yes sabasa yo no wonkyere wonom nyina efa wonom enkogina emra anim se ntokwa bia si den si omo si ka bi na anase ye nkrofo no bi na aba a omo so no ma se omo ba betena kpare nti eba na sa no na mmebunu no se omo mpene nti ma omo betwa aka no ho hia so omo be shika no ma efre police for nti nyame Adom police for no so bai ma omo be fa nkrofo no ko police station omo shishi ya dan ni fie di omo bubu bibre me se ne mo amani aho ekiri anopa ye saba ndra na ajo omo asaba betututu ekunkum yembo anyina ebiskura so na yegina sisi a wa wutimi hwe ama omo tututu no kra nyenye nkanyame na ya Adom anko makunkum nkwala no mo bi so ye ne ehia ni sai aban no nhwe Fulani fo no se de omo kan nye nipa bone sa se bibiba omo man ni omo ntena ase na ye nkasa ntia se bi ne nyo na ye nyina akasa na ya tena ase because se bi yesu ye hu hia nam na yewe ena nye se ebi ase bi omo si ye se afu da bi bebi amba musa omo anka se Fulani ni akodi bone bia omo se omo mpese omo ntena na ye wo mpanyimfo omo mfre na ye nyina ye ntena ase na ye nsiesie na ye nyina ye nipa baako emi se wa hu se na ya start sisi a mprempre amene wo kasa ye hu se miensa wu eda ho yesa ko hu se miensa a tubu ba ka omo a omo nyina bidida ho a mbi so gina ho a yakọ hu omo nti na ye nsia miensa wu miensa so gina ho Ghana mampani na adodan kwakufuado ena ene Ghana fo edi enkomo efa Constitution Day no eho na wodene nsamo to dwano ena kwantimfi wogina mu ena wode edi agro kwa so no woka se ye ko mfie nan mu eni 7 December
na je se mfie nan a yeto abade esayi no biemu ote bia se ne na NDC Frank Atuni efre na mana mo ewo nkunimdi a wodi ye no so de a ene ewonim de koso wo ho eni Abra Fimpinu ene aduonu abato ebe wieye ya Electoral Commission ebo mampani Adom Kwakufuado dine se wono ene wadi nkunim ewa abato ni mu no ena kakra na edi akire no John Dramani Mahama etwen Electoral Commission ene mampani Adom Kwakufuado ekogina kwota na wo kire mu se abato ekoso ewo panima abosomeda na etosunson ni mu no wadi tumu a enye yie wode kodan Supreme Court ne se abato no sunsanso nyina no wo montungu ne mum wonsan enhyehye abato ni biom ewo wono ene omampani Adom Kwakufuado entem atemuafo etena asem no so ewo Supreme Court hono mo no wono mo yenhwehwemu emebeda edi se omampani Adom Kwakufuado no a ena edi mu nkunim enso na na Adom kwakire mu a efri sabre no enya de se John Dramani Mahama afre no ama ne tiri nkwa yenti omampani nsem a odi tu dwane bi. Fellow Ghanaians, Sunday 7th January 2024 will mark the 31st anniversary of the coming into force of the Constitution of the Fourth Republic. Fellow Ghanaians, democracies are grounded on viable elections. And this year, like we have done on 8 other preceding occasions, we will go to the polls to elect the president and my successor. No true Democrat can disregard the importance of elections and the sanctity of the ballot. It must thus be in our collective interest to ensure that the rules and regulations for the conduct of this year's elections are fair and transparent, and that we all develop respect for them, a respect that should not be a function of whether you win or lose. At the end of it all, there should be no lingering doubt about the legitimacy of the election, and the winning candidates on the conclusion of the process should receive the unalloyed support of all. That is how we can strengthen our democracy and the peace and stability of our nation. On a lighter note, 3 years on, I'm still waiting for my main opponent in the 2020 elections to congratulate me on my victory. Enhyehyeye aban edigu akwanmu se de beya o mansi kasem ebesia gina nan so brani biom na mamanfo nyina eho esinsan wonom no o mampani Adom Kwakufuado akire mu. We've made sustained efforts to grow the size of the economy, witness rising levels of per capita real incomes, overseen a systematic expansion of the private sector, promoted efforts to meet the both basic elements of social justice, that is, access to education from kindergarten through to secondary school to tertiary level, and affordable health care to all citizens, which are ongoing. Recorded significant reductions in maternal mortality rates, entrenched media freedom, and heightened public accountability, deepened attachment to the rule of law and respect for individual liberties and human rights, raised public consciousness about the need to safeguard the environment and respond to the menace of climate change. War Constitution Day no see enrenti na wojo ahome no Ghana fo bi so akyere won mo adwene ma bi wo hono mo e wo se eye adwuma ya mamra hodo no dodo no ampanifo abuani aguso Ghana fo bi ni Adom TV kase edi nkomoyi. Ida da John Dramani Mahama wonukuro ya ni wotu franka amandi se amanyuku no eda ne de se tebia Ghana man ewo mu sesei no Yo, nti enya sa ne na fa ma mo fanche na yenko kane mampani John Dramani Mahama wo ya Frank Atuni
edema NDC amanyoko no nasema wode to Ghana fo nyina anim se afi yemmom paye emman Ghana wasumdue kwan so se anida kwan si yakwato abayi ya kendifo a ebedi anim se mampani edemrahye bedwafo Adom kase etwaso Mampani da John Dramani Mahama wonukuro ya na wotu franka amandisi amanyuku no eda ne di se tibia Ghana man ewo mu sesei no ahokere na adokro manfo esan sede MPP amanyuku no ya wonum ene wa ba mu sesei no asai wo man si kasem woni amani boni enkomotwetwe mu no John Dramani Mahama de to Ghana fo nyina enimu se wonum emomoden ase afi abato mu no na bibia akoso ewa asumdue mu esan se ehu behia sa abato akire no enkabo mu ebeba wo manyi mu mampanyi dada de sansemi tudwa wo bra no wo kasa wo 8th National Congress and 40th anniversary of Guan's Congress sa ewo winiba na ahye wonom bo se wobeboa wonom se de ebeya wonom better council of Guan chiefs na boa wonom impumtu. Ladies and gentlemen, this year is an election year and we pray for peaceful elections. We all know our country is going through severe crisis, but as I said in my New Year message, let us not give up on Ghana, because God has not given up on Ghana. Let us continue to work for peaceful elections before, during, and after, and let us ensure that our country continues to remain united. We are one people with one destiny, and we have to work together. Enyine jedu nkansa ene ye panyini a woda Guan Congress no ano wode ato nananom nyina enimu se Guanfo a wonom ayera wonchi no omomoden ase obema wonom asen aba wonchi bio. 40 years of promoting unity among Guans, overcoming challenges and sustaining growth and development can be meaningful, effective and viable if we resource and strengthen the Guan Congress. This is achievable, but we have to first tackle stumbling blocks. They are one, finance, secondly, we need to broaden the membership of the Guan communities to include our brothers and sisters in the western part of the country, as well as pockets of community at other areas of the country region, despite the fact that some of them have lost their Guan identity through assimilation and influenced by neighboring non-Guan communities. Wonom kasa no achi na so afo local government and rural development so dan kwakubo twen so edison semi eto aso. Senia kokodru akia nananum komuni kan emetranka se Gold Coast na Ghana ha no. Sa men na umetel asase so kwa. Ukuta kokodru no timi de ewura baabi a obi ani. Nti sa na yete. Ani yete sa de enso ya prasundwe. Bebe yo bia no ye mpesa kasaka ye pratunwe. Sa na ye we are the Guans. And that's who we are. Fumantam ne mo NDC amanyoko na ekasai sanhyehyɛ a wɔn de ato na kwan sunti no wɔn wɔ gidie safi mrahye bedwa konwa na ɛwɔ Sutifi North no de wɔn ɛbɛgye free MPP foɔ nsɛm a watena so mfie aduonu no Adom kase etwaso for wonom eda NDC amanyuku nanu ewa hafomantem mu ede atudwa se wonom hwe enhyehyeye a amanyuku no ede egu akwan mu a ne etie bia afimpinu ene edunu nan abato emawiye no na Sutifi North emrahye bedwa akonya no wonom ahwim afiri MPP amanyuku ne ensem sansemi beto dwa wa abra a hafomantem mu domfrefo a wode NDC amanyuku nanu Idris Luman eye 24-hour economy health work and free health screening ema manfo a wonom ewo Gambia bra woni amani boni etwetwe nkomo no okire mu se mfie beburu aduonu nan ni a NDC amanyuku ewa Sutifi North eni aban mu na eha adwene pa ne senti na wono mede sanhyehyeye no egu akwan mu so ache be 24 years ni ye wadrehemu se ye betimi age ewo enoma ye de atototo akwan mu ya 2024 esimu yi ya sha ase ye programs 2024 yi nkwa ya program ahodo miensa ene wa Sutifi North ase yi ye de various programs to say house to house programs obi ane buafuo fence yi ohia se ye ne kasa ewo kasa paso ye be kona na so se ba bi otie bia ye se tutu ya na mbu e kono so ye be koso na branch executive se wo ho so age atumu se on be ye adwuma ama ye nyina ye dey yetimi de Ebeneza kwakwado yetimi ye de awe ni seat no nti obi ye na atwa mu de se be ya 2024 ye betimi awe ni
Yamani boni Samia Sare ene ni awohwe animu kwan se obegina di samanyoku ni dinimu ewo Sutifi North mamamfo ato ne so aba sebi obetimi akom na Badwam Dr. Ebenezer Kwaku Ado etwetwe nkomo ono so de to Yamani boni animu se ento a wonom abo ewo afi mu no wode to afi mpinu ene aduonu ho a manfo dodo no a na abo age won so na edi adanse pefe se yeti bia endi samanyoku no ebedi nkunim ewo afi mpinu ene aduonu nan abatu yimu Nyamenim ni campaign a meneme mpanyimfo ahyase ayeye no ene 2020 de no metimi aka se eni party yensem ase samri echen 2020 no ebi se 2020 no na entra MPP fo twade to NDC so abra na e wa ban mu no na animguase we nyanto na nadu nti no munya hu se eyentro na omutwa to NDC so na so sa 2020 bisi 2024 yi yedru ha no obi hu se na yenkontompo na MPP etwade to NDC so a ema omobedi akonwa eno nti se ukoba bia Maminyere no so na Adom TV Badwam kase no ahana brema kwan na no pay mede se mede de afia amankwa tamaklo dodo ho oba dodo ho pa be mena na muntie ene ye won hyehyɛ ede mamo de ekoso memu ye de bromonti mi twam ho simen yaba kwasinsia ye krado o kame ho na fe yato aso de amonti enye fide ni fe yakra ye kwa basisia